Hello guys, Rezamire kanguhe ikaze kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Amakuru yacu tugiye kuyatangirira muri Afrika ni mu gihugu cy'u Rwanda, mu murenge wa Gisozi ahazwi nko mu gakinjiro ka Gisozi imbere ya Copedu Bank, aho kuri uyu munsi haze kuba inkongi y'umuriro idasanzwe. Byari bikaze cyane rwose ku baturage bakorera muri uyu murenge, bikaba bivugwa yuko rwose hakenewe ubukangurambaga ku bantu bakora installation muri uyu murenge. Nkuko mubibona rwose byari ibintu bidasanzwe, byari ibihe bibi cyane rwose ku baturage bakorera muri uyu murenge wa Gisozi. Ni ugutegereza tukareba ese haraza kuza kizimyamwoto iza kuzimya umuriro. Bivugwa yuko yatumijwe iri mu nzira iza hano mu murenge wa Gisozi. Ubona ko abashinzwe umutekano barimo barakora akazi kabo bakura abaturage mu nzira. Ni bimwe mu bintu bikaza cyane rwose mu murenge wa Gisozi, ntabwo byoroshye. Ngira ngo nk'uko ubireba muri video, inkongi y'umuriro ikomeje kwaka cyane, ntabwo byoroshye cyane hano rwose mu murenge wa Gisozi. Ibi bintu ntabwo ari ubwa mbere bibaye mu murenge wa Gisozi. Muribuka inkongi y'umuriro yabereye mu isoko ryo muri Duhahirane naryo riri hano mu murenge wa Gisozi. Muribuka inkongi y'umuriro yabereye mu gakinjiro ka Gisozi imbere y'umudugudu wa Kagara gato uzamutse ugeze ahantu hari ikiraro, nayo ni inkongi y'umuriro yabaye muri uyu murenge wa Gisozi. Bivugwa cyane rwose, abaturage bakomeje kwitera hejuru bavuga yuko hakenewe ubukangurambaga ku bantu bakora installation muri uyu murenge wa Gisozi muri aka gacinjiro, kuko ibihombo bikomeje kuba byinshi cyane. Rezami, reka mbanze gushishikarize gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu Olivier Fernandez, ubundi ujye ubasha kubona inkuru nk'izi ngizi, inkuru nshyashya, inkuru zigezweho cyane rwose. Ngira ngo murabibona ni imbere ya mu mukindo, neza ku mukindo, aho abaturage bari baje rwose. Nkomeza kubashishikariza kwirinda icyorezo cya coronavirus, wambara neza agapfukamunwa, ukaraba amazi n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe hand sanitizer. Ibyo bintu nkaba mbikomoza ku baturage bari hano baje kureba iyi nkongi y'umuriro. Ubona ko icyorezo cya coronavirus batacyitayeho, ntabwo bari kugikozwa cyane rwose. Ni gutegereza tukareba ese biraza kugenda bite. Ubona ko polisi nayo yamaze kubihagera, batwara abari kubageza kureba yuko hari umuntu waba wagira ikibazo muri iyi nkongi y'umuriro. Ubona ko byari ibihe bitari byiza cyane rwose, yari bombe tonike mu gakinjiro rwose, ntabwo byari ibintu byiza cyane. Ubona yuko abashinzwe umutekano bari bahabaye neza cyane. Rezami, ntabwo byari ibintu byoroshye cyane. Inkongi y'umuriro yari hatari. Guhera ku isaha y'isa 3:30 nibwo uyu muriro watangiye kwaka, kurinda ubwo hari hashimaze gushira iminota 20. Ngira ngo murabibona rwose, hari abantu benshi cyane, hari imbaga nyamwinshi. Buri muntu wese utuye muri iyi Gisozi ndakeka yari yahageze aza kureba ese byifashe gute muri Gisozi, abaturanyi bacu byari bimeze gute. Twagiye dutambuka ku babyeyi bariraga rwose bavuga ati ibihombo bikomeje kuba byinshi rwose, uyu mwaka ntabwo ari mwiza, nyuma yo guhura n'icyorezo cya coronavirus kigakomeza gusubiza iterambere inyuma, noneho bikaza gukubitiraho n'iyi nkongi y'umuriro. Ubona yuko bikomeje kuba ibibazo cyane. Please ndagusaba gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez, ubundi ukajya ubasha kugerwaho n'izi nkuru nziza, izi nkuru rwose ziba zishyushye rwose, ziri guca igikuba. Nta handi wazajya uzisanga usibye kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Ngira ngo abaturage muri kubabona bavugaga ati rwose nihataza kizimyamwoto hakiri kare biraza kugera kure cyane, ariko kizimyamwoto yaje kuhagerera mu gihe babasha gucogoza uyu muriro. Ngira ngo murabibona nubwo wari ukiri kwaka cyane, umwotsi ari mwinshi, ariko bari bahageze abawuzimya neza cyane. Mu baturage batuye muri uyu murenge rwose ukabona yuko bari babigize ibintu biraho, bavuga ati n'ubundi inkongi z'umuriro turazimenyereye. Bivuze yuko cyane rwose hakwiye kugira ibintu bikosorwa muri uyu murenge wa Gisozi, kuko ikintu kijyanye n'inkongi y'umuriro kimaze kuba imbogamizi cyane ku baturage bakorera muri uyu murenge. Ntabwo biba ari ibintu byoroshye cyane. Ahangaha gutya mubibona nibwo umuriro wari ugitangira kwaka. Umuriro watse uba mwinshi cyane, byari ibintu biteye ubwoba cyane, byari ibintu bitoroshye na gatoya. Nkuko mubibona rwose, kamera zacu za Olivier Fernandez twari tuhabaye tumeze neza cyane. Rezami, nkomeza kubibutsa yuko ku isaha y'isa 4 muri buze gukurikirana Olivier Fernandez Sport News,
aho tuza kuba tubagezaho amakuru agiye atandukanye y'imikino. Harry Kane bivuga yuko ashobora kuza kwerekeza mu ikipe ya Manchester City. Ole Gunnar Solskjaer nyuma yo gutsinda ekipe ya Leeds United hari amagambo yatangaje muri interview yakoze, kugira ngo rwose umuriro muracyawubona, byari ibintu bitoroshye cyane na gatoya. Turanyarukira muri Espagne. Florentino Perez nyuma yuko amaze gutsinda umukino hari ibyo yatangaje, avuga yuko stade ari kubakisha Santiago Bernabeu bari kuvugurura itazakinirwamo La Liga. Bivuga yuko ari gushaka ibyangombwa akazakina English Premier League sezo itaha ya 22-23. Real Madrid rwose ni ibintu byo kwibazaho cyane. Isaha y'isaha 4 turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turagenda tunyura muri transfer ku mugabane wa Afurika. Ese amashampiyona azatangira ryari? Ese shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda izagaruka ryari? Nukuza gutegereza tukareba. Ubona yuko inkongi y'umuriro byari hatari rwose, iterambere rimaze gukataza cyane. Abafite amatelefone baba bakamera. Les amis, so wakoze gukurikirana aya makuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez, kanda subscribe ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. See you.